Ceo život sam u toj priči. Nisam nikad bio bez konja. A promenio sam ih, hvala Bogu, dosta. Deda je bio vodar, nosio nekad vodu po gradu. Otac je držao konje iz ljubavi i hobija. Ja sam, dok sam radio u fabrika akumulatora, držao isto konje iz ljubavi. Sad su mi trenutno posao. Radim kao gradski fijakerista. Sva vozila što su moguće za zaprežni sport. Imamo 2 lipicanerke kobile i 2 naša domaća bačka konja. Vezujemo se zato što smo stalno sa njim. Bilo odakle kad dolazim, prvo idem u zadnje dvorište da obiđem, ne idem u kuću. U prošlosti nije mogao biti bilo ko fijakerista. Onda je bilo svaki dan fijaker u gradu. Jer to bio jedini prevoz. Mi ovde u Somboru smo malo ne jedna velika familija. Nije toliko velik grad, većinom me dosta nije poznao. I nema, na primjer, u saobraćaju da sad sviraju, da smetaš im, svi su tolerantni, opušteni. Za decu ne možeš garantovati, svako ima svoj tok života. Stariji sin, on se bavi time, on ide na fijakerijade i to, mlađi, on je za sad odustao od toga malo. Volio bi da nastavi neko mlađi taj moj posao, ne sad vidit ćemo.